Sis J, bekubaluleke kangakanani ukuthi namhlanje as i-March and March nize la emndenini wakaThusini? Well, I think usiko lethu nje ukuthi umuntu mangabe kuwehlakala into ebuhlungu kanjena bekhaliswe. Yes. Kubalulekile ngalokho ukuthi into esiyiyo esiphilayo kodwa ngaphe kwalokho nje kubalulekile ngoba umfene bekumuntu engimaziyo behlala ngasekhaya nje kakhe and nasekhaya ibona abambonile konke lento yenzeka so kubebhlungu kakhulu kuthina kubebhlungu kakhulu ngoba ube umuntu ophila nabantu umuntu obathandayo abantu and phela lokho kodwa ube umuntu ekwi-forefront okula nalento yabantu abathatha umnotho wethu abathatha izwe lethu and sisithola sikule lenkinga esikuyena nje likuyona nje ngenxa yabo labantu eniyazi bazobe begcwele kulama comments akho ngendlela abanesidina ngayo. Sibonile ungena kwesinye seyitolo sabo namhlanje izini ofike wazithola khona. Well, sithola ukuthi ubhuti yena uyi-refugee ubalela iyangazi impi yayikhona 10 years ago shothi leyo mpi sakhona uhlala khona lapha e-tuck shop uphila khona e-tuck shop and iyona nje zonke lezi zinto esikhala ngazo ukuthi umuntu esilisa usuka le eSomalia ezohlalisa e-tuck shop right akekho mazi ukuthi umndeni muphi ingane ziphi and mangase kulokho sithola izinto eziningi ezithi labantu laba bafike badlwengula izingane la sinamacala ayinqwaba balokhuzi mayikhuluma lezo zinto utshela ukuthi wena xenophobic ukuthi umuntu onjani ongasuka le ezohlala e-tuck shop ahlale khona every day of impilo yakhe umuntu esilisa ayikho normal leyo it's not normal there's something far bigger than that and noma bengafuna ukuyi-admit kodwa bona bayayazi. And there are more and more members of March and March who are getting arrested now. What is your say on that? We know ukuthi vele nje selokhu akhishwa secular amaphoyisa vele are on a mission ukuzama ukuthi benze ngayo yonke indlela ukuthi ba embarrass abantu be March and March but at the end of the day siyawazi umthetho sonke yabo umthetho is not only for amaphoyisa umthetho is for everyone in the country so if lamacala belokhu bawavula our materialize because they've got no evidence it's just ukwenzela ama vibes so asik encourage thina ukuthi abantu bethu benze izinto ezibhedayo but if kukhona laba ababonayo ukuthi benze izinto ezibhedayo ababe ne evidence ukuthi ukwenzela umuntu mekufanele alandele iprocess ayilandele kodwa asik encourage ukuthi amaphoyisa asisebenzise thina ezethule ukuthi bayitshengise basparade emhlabeni wonke ukuthi nabo ke le March and March asilento esenza siborekile yabo bonke labantu abala ngilokho ngishila ababorekile banemndeni bacabangela ingane zabo and amaphoyisa nabo ngelinye ilanga ingane zabo will live in this very same country le thina singalala esiyidelayo ngalo. Mangana namathuba ukuthi ubhuti wakaThusini lo oshonile mhlambe relate nalama unrest noma lezi zinto ezenzakala? Well siyazi ukuthi amathuba maningi kakhulu nama threats ubeke washo naye ukuthi uyawathola ama threats nama threats abaymayilana nalento so ngiyacabanga ukuthi vele njengoba amaphoyisa naye base aphekwayo lento yama-tuck shop lento it's because bayazi ukuthi ube umuntu othola ukusongelwa ngayonke into eyenzakala la kodwa ke asazi nathi ngeke size assume kakhulu until kune evidence kodwa sithi mangabe kukhona linked to lento labo bantu abatholakala ngoba kulona icase yokuqala le size siqala nje i-March and March baningi kwamanje nje sithola ama complaints even from amaphoyisa ukuthi nawo ayathreatenishwa indoda thizene esatshwayo la kaMashu yabo ukuthi amaphoyisa nayo kuthiwa ayayazi leyo ndoda ukuthi amaphoyisa kanjani asaba indoda thizeni kaMashu ehamba izenzela nje empilweni zabantu yabo. We know as well ukuthi asemaningi ama-tuck shop especially la emalokishini abasakhona kona yethu umnqamla juqu we-30 zikaJuni so wadlula. Phela ngithi vele njengoba sasho ukuthi laba abahambile yilaba vele abangayona inkinga kakhulu kuzosala uGabhadi shuthi oGabhadi ibona ke laba abasela esesidila nabo njengoba sihlale nje every Thursday sikumshikashiko ukuthi sibakhiphe ngoba bona ukuphuma bazophuma come rain or sunshine by hook or by crook bazophuma akubona phela ezweni labo la ngesizwe ngabo thina ngisho abangahamba benze yonke imikhuba le nto abayenzayo nathi ayisihluli ukuthi siyenze yabo ukuthi nje sihloniphe umthetho. Siyabonga.